Bunu 100 samoni میگن. دکان مکان. اینا 50 سامان میگن. بازار چندش کرد؟ 35 سامان بازار کرده است. مرغابی. 80 سامان میگن. Ona 200 سامان میگه اینا. ماکیون دکان. Paroda koreyski bir de. Yine Gucci. 200 samanı mega. Kalon braynik. خروز جایداری 100 سامان بود است. اینا 250 سامان و معامله‌اش داشته. 250 میگه ارزان میشه است. O ona da. Lezzet bu da. 70 سامان आहे. Ha, 100 سامان bu da این. Nazan bu. 100 سوم. İçansın. Monkuya bu. Yine 200 سوم bu da این. Burası kalın. Yine 15 سامانی bu da. آنجای میگفته وقتش به من بگرفتم آمونم از اینا مالاداشو نگاه که نمیشه من این چوباتی که بپارشم Bu çandı vayış? نه هم 15 سو اینشان 15 سوم بوده. نه 250 سامان بوده است. Bunu ne çıkıyor? Yine 80 سامان بوده است. 8 سامان. Beton گرفتی که؟ اینا 165 سامان خرید است من. گرفته است من بچه. Resim گرفتی که؟ زور گرفتی نه. Resim yok. Onun valda tahal. Ha? Ha? Böyle 65 sim alıp çıkıyor. Kim oldu? Satın mı? Yok Satan mı? Resim yarat. Tamam, siz olsaydınız demek ki bende. Ya pansa saman bu da bu muamele doşta. İçansı mı inaş? Sesa. İyi sesa sun bu da. Bu arzon meşhur. İçansı makan? Şaysa. İyi şaysa saman bu da. İnam arzon meşhur bu. Ya yoni götür çıkar. Yoni götür satam bende.
اینا 500 سوم بودن شینش 500 سوم Bunun neç pul? İnan 500 sum buda. 500 sum. Bular ki oşna? Hamması? Hammas padiler 500 sum buda. Çortda çort. Har çoruş 500 sum. این آشنکن 2000 سامان بوده است. بازار نما قلده بران نما قلده می؟ ناویگاتر بوده 1750 سوم بازار کرده است. نه 350 سوم بوده. نه 450 سوم بوده. ولی که بیای بوده است. چی داره پرتو؟ نشه من؟ نه 2 سامانی بوده است. بخچه. چکری در بیا چکری ارزان. اینا مرغ جوایرس 16 سامانی کیلوش. 50-60 سوم میشه یک تاش. 3 کیلو 3.5 کیلو. Qiymət yadında? Gandom aga. Kimə xirə? 16 سامانی جوجاش بوده 300 کلان میشه تیار میشه 300 16 سامانی میگن Bu ne iştirak ya?
you now, girl.